Manipur episode som pasari na. July ni som ni nga ni ani a. Manipur buhay na lungsiat tlak tak may thila tlenga. Manipur buhay tran tirlam zun tlave la thil tleng khani in. July ni som pakwa khan. Social media video aron darchia manika. Zon na tlak nulapan ni rong taka soy saka. Pong sual ron chungchang khani a. Arap tlak tak zeta. Mizo mi pui tam tak thin na khaizok mai. Anlay na ta. Achenin nan en ngam lo. Rilruan a vong vong thay. Maytay mi parwal. Zarwal te mevin. Zon na tlak nulapan ni sarua kada a. Aran khal taka an khal lui lui lai le. Aza na khoy borban sakin mi ringa po an ngay lo ti riat takin. An song bola. Ama chan tum. He nula unaw mi pa pakhat chu maytay ho hian an thatmak boka. Maytay mi pa zarwalin an pong sual ron an tihial. He nula pahni hi an that zui ta ani. Heti la hian Manipur pon India phai lampang state pakhata. Zon ha tlak pa pakhat chu maytay lamin an lo soi sa boka. State pona le zel maytay an chena sa le. Top tribal body chuan Kuki Zo tribal may chepani sarua ka rong taka an tha chu an dem tak zeta. Atitu te chunga rural na dikken ko an phut. Indigenous tribal leaders forum chuan tuna buena chuak kara. Kuki Zo tribal may chepani maytay mi parwalin an kor an ni saka an pong sual chuan dem tak zeta. Press release sa ITLF chuan. May niliya. Kongpokwi district a thil thleng pakhata chuan maytay mi paten zo na thlak mei chia an thom no phel veka ran khal taka an khal kala anuwa an pong sual chuan dem thu an soi kha video kha July ni som pakwa kha na ron dar chiama Kuki Zo tribal mei chepani saruak ngalngata da bu mun lampana an ron khal pheile azom na khoi borban sakin ahu hawa an pong sual na mun tur lama an ron khal phei lai ti lanani a arap thlak tak zeta thina rim tak zeta ni ITLF in an tarlan danin he thil hi bi phai nom khuwa hal nia soi ani nuwa thleng ania mi pa pahni chu kumtling lo ni in an thata nula pahni te hi an pong suala an that zui ta bokani heti lai hian Indigenous Tribal Leaders Forum chuan he thil ril rutina tu thil rap thlak tak hina sa takin an dem thu soin sarkar lai puile state sarkar National Commission for Women le National Commission for Scheduled Tribe te chu he thil rap thlak tak hi chui chiang tur le thil ti sual tu te chunga anathayang bera hremna pe turin an phuta misol te hi zong chuak turin an phut bokani thudang han puangela Mizoram chunga Scheduled Tribe Mizo le Mizo nilo inkara in clear na Sakmajir lai te thutlen Supreme Court ina ngai tua. Supreme Court chuan tunkar thotran ni July ni som pasari khan. Mizoram sarkar trangajir na sang zok. Technical course zir tura thlan na. Mizoram chunga Scheduled Tribe zinga Mizo le Mizo nilo inkara in clear na Mizoram chakma student union in Supreme Court an thu buai the lu chu ngai tua ni. Case title Mizoram Chakma Student Union of India Mizoram State in Reservation Chungchang hi kumsang ni somni pakhat khan notification a chua chuta chuan Mizoram chunga cheng te clear ran subclassified Scheduled Tribe of Mizoram le ania zo na thlak majority zo Mizo tribe tan technical course a seat za somko pathum hawani a hetiang ani lai hian Mizoram chunga omnget non Mizo chakma le namte naw dangtan siat za pakhat chau ho sakania hei baga hian class 11 12 0 zo te tan thil tul le ngai bi ka ombok nia thlenani chu wangin he thu boi the lu tu petitioners te hian Mizoram notification hian article sompalina sompangana somparukna sub number 4 le somni pakhatna Constitution of India abo chia ani ti in ngai tua turin Supreme Court a hian an thlen ta ani thu boi the lut tu Mizoram Chakma Student Union te hian Mizoram State sarkar thu chua le he thutluk na hian Mizoram chunga chakma le non Mizo Scheduled Tribe zirlai te ma khwa adala
an zirzel na higher and technical education a po majority Mizo tribal tele majority non Mizo tribal te inkara engemotaka ni in an hria hemi chungchang hi Guwahati High Court a chakma student union hian PIL an thelu chu hnola nia he thu vek hi Supreme Court a an thlen le ta ni thu boi thelu tu te ayo hian senior advocate Aditya Sondi chu advocate on record Vikram Head sin puin na dinga he thu boi ngai tu bench a hian judge pathum an om Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, Justice P.S. Narasimha, Justice Manoj Mishra te an ni thu boi thelu tu ayo Sondi chuan Constitution Bench of the Supreme Court in E.V. Chinaya versus State of Andhra Pradesh sang ni panga in thu lo ti tluk to dan te soi chuaka hemi ang hian scheduled tribe scheduled case huam chunga in clear sin na lo om le zel subclassification of scheduled tribe scheduled case chu phalani lo State of Punjab versus Davinder Singh sang ni somni thu boi hetiang deuh boka hian Constitution Bench Judge Pasari omna bench ngai tura te ania hetiang hini ma se High Court chuan he PIL hi anol ta ni Chakma Student Union thu boi thelu ngai le nia tan July ni somni pali sang ni somni pathum ruatani thu boi thelu tu tran mun chu scheduled tribe chungchanga in clear le chhonna subclassification of scheduled tribe om hian E.V. Chinaya chungchang thu lo rel to angin dan akalani dana kalania chu lek ko ve an dua an din na ani thu boi thelu tu te hian an tran mun tinghet tur hian si thauna reservation om hian atuma thela higher technical education a seat om zat za asum ko pathum lai zo na thlak zo ethnic tribe or majority zo tan hawania Mizoram chunga omnget non mizo te hi zirna le khosakna po nufual zo kan nia si za pakhat zo pe kan ni anti Mizoram chunga zo na thlak ni velo te chunga in clear ranna om hi article sompanga of the Constitution of India bo chet na ani anti hetiang notification tho hi Guwahati High Court chuan kumsang ni sompakwa khan lo sut to ani ti in thu an thlen tel bok an soi zel dan chuan Guwahati High Court in kumsang ni sompakwa a thutluk na siama khan he dan Mizoram chunga cheng zo na thlak ni velo non zo ethnic people fa te category truwa da hi ken ko thei ni lova an soi zel dan a chuan hetiang mi te hi Mizoram chunga zo na thlak te huanga place along with zo ethnic people anom ve turani hetiang ani meklai hian Mizoram State Sarkar chuan seat haudan bithle hi hemi atan dan anei rules pangana angina thlak danglam thei ani